Nne za mwenje zikaziwa Ijumainu iho santrali ya Vaju le shirika la Al-Mustajad la Dubai ndo la bei haze motorizinu ilukaza kifu zetambu za mwenje zirema wenti. Ahmed Abdallah Hussein na Salim Ali Ratiraka wakahadhir. Zemotera za nyumeni zinu zikaziwa ni wataalamu wa Abu Dhabi ni wahede shirika la mwenje wabani nsiju inu santrali ya nyumeni ya huengeza zemvumeza hu mwenje. Ianzma inu gejuru husu jimla ya huwa Komor wadu parisa mwenje haina wakati. Juali moteri ne hunu ngazija na ndaru nzuwani. Ikawa hunu ngazija sina apepre 6,4 megawatt, nzuwani 4,5 megawatt. Moteri za nyumeni ikawa idawla hatu itaha fungwaye idawla ya Abu Dhabi wakubada zola nguhale na materiali za rezo shaze moteri lero de dawla watema teknisi wa hao wajua zikaze abikama gari zijusao zikaze harumaize masif yandele bundu la beto la fanyiwa la ukazaze motori zino ikawa rikatsa haisikawa katsa zirumie harumaize masifu zilio shawatahe dawla mwadharoka kairi runde santrali ya nyumeni fainongoza nyumeni izanzwari zote zikaziwa rombo mwenyezi Mungu bana fe Oktober kama kwa benze debi November demari maana itazinchashi ngamjwao abataze poto zomzonazo ngajokotolwa ngabo filiza nyumeni jokanza zitilwa ngabo zunza nyumeni ini hali ni hatu ini ngajokanza tsangada iniyo rumio mwenjere behe amikabara mavamana wa barama jini harmo mjitamko wa hao kwa sisindi ya harmo zigitihadi zifanyiwao ni mavamana ya henti motorizo kesa zidemarewa yabungar johamba wa Komor ngwajo rejei haruma ila furaha ya hao nadoka mwenje ngojo kaya 24/24 isha tsenanga mjo rengaisho bahashinu ni wa makinisha ndondo haukaya ranisa hazizinu kauzanisiwa pamoja na Ministre de Finance Monsieur Sidali Shehan hujata leo jarhunruye mwananya waziri wa energy bwana Ahmed Msailie ikawa hatsangafuvu kuu kabisa harama wakati mfubi kaundo ya Jaban shahaimilia hashangiria hata zihazinuzi hise hauharakifu abangenga mjoferesha wa Komori nwambia ukaya na mkemakini haukaya muda utsowa halevanu insha Allah na mwezi ujao wa Oktober ngaro Mwenyezi Mungu ye ujiro wa maisha wa mwenje ulio harumwe masiwa hasatan da hunungazija ngojo ndezao zihazi za hii central ya nyumeni inu zandisa ngasina mwaha ulawana ni madhoma na wahe barnama jini zihazi ngazijo timu misoni ya ho mwezi wa Oktober uhunda umando wa mwezi wa November.